ole masa in thlir tu te chebei levek ole tu tu ba chuan hei Sawmi Chhakchhuak kha aron tawngchhuak le ania hei hianin a thu hrang aron soina sa to hle ni chuan a thena chuanin mi tam takin a soi hi dik ve khop mai ama to ka chuanin a soi tha ve ro khop mai ani te paron tia chuan thena ro chuanin ka ten hlu ani a om dan hi ka hmu chiang sia ti tok te pon omani ang pawh ni second ngai thlanga uluk tak han lo ngai thla te le spirituality a chuan mihring dang te nena in pawh na voi khat in huna a pawh ni se kan in min ngal em a attraction alo oma chemistry strong tak alo oma ni chuan vibrational frequency match kan ni antia frequency in anga kan oma ni ti in an soifia neuroscientist te chuan hi psychological wounds in ang core wounds in ang kan ni wangin kan taksa ina chemical a release awangin attraction kan nei ani kan inhib tun ani anti thunga ain ang reng an soifia tum chu ain ang reng spirituality in a thil tam tak mana changa zetina akal pui hi modern science and aron catch up chau ve zela chu tun la ya neuroscientist in an soina same ma interesting ka tilu tuka hei hi a thuk zokin voina ron soifia ka tum don ani romantic relationships anti te keni kumang ro la phei chuan kan nu la thim lian ber de zinga mi ani ome tu na po in lai chin na hianin hun le mun tamzok alwa atel lawin kanom tak theilawa enganga mani hun man nuam ti po in midang te ne na in po na nei lo top chuanin hun man shi om ti ve thawani extroverted social setting a nuam ti chanthar siam thiam mi bia thiam te social butterfly an oma introverted lutuk zak zoom chong tlem bok chi mi tam tak luai na zinga nuam ti hlei thelo ti pon oma heng hi kan taksa ina chemical a release azira kan ni na chu ani kan taksa in chemical a release ai nang lova chu neuroscientist na ansoi ania kan taksa ina chemical a release azirin kan personality kan identity kan attraction types ai nang lawa chu romantic relationships kan nei ma dei to achangin aron in siam chen ani apik takin kumriat kan tlin ma achangin aron in develop chau chen to a ni khwa kan sha tak ma kan ru kan memory ina chiang taka thil a register tak thiam ma felt perception chawa khovel kan experience lai chang to in thil tam tak kan taksa hian memory in store oma memory in register oma emotions a in register a chuta chang dei to chuan kan taksa chemical a in release tan turi aron in siam to a tuna extroverted tak te introverted tak te traits like character ti shang te hi khang hunai chang ron in develop chau to khani tuna min lo clear tu tamjok te in age group engange ka shelawa ma se kema age group ang a chuan relationship le nei lo in om ka ring lawa in nei chin to ka ringa nei lai mek te po in om ka ringa nupui emo pasal nei lai te po in om ka ringa in she chawanga ani chuanin in she thiam anga thil ol samani lo ziate a personal ziate experience kan nei zong ain an lo ziate le mangai na kan thlir dan relationship kan experience dan le kan don son dan in an lo ziate achiang ringa mas a core hi chu ain angani bulber hi chu ain angani purpose po hi ain angani mi kan ton te hi achang chuan dar thalang angan ni china kan thil mu theilo te hi kan kopui te hi kan dar thalang anga an chan chang a chin kan dar thalang an ni angai chang a chin thil fia taka kan mu the nan chu tiang pok chuan mi tan dar thalang kan ni ve thei buka an thil mu du lo te until tlan chiat san te an mu fia thei na tu midang te tan kan ni ve thei buka kan in mirror ton china hengi relationship dynamic shang alan chwada na in anglawa chu ke mani dam na tu le kan chat na tu rani a kan mu fia thiama expand zong le a chang lian zong a kan kal chuan relationship se hi har sa le shi omani angai lawa ma se
a expand lo zong le kan ta na chatur ani na muthiam lo le mangai na dik kong zo lawa kan chat na tur tak tak kong zo du lawa mudu lo emo tan chiat chan em kan nol thlat ero chuan in lei chin na te kan nun ti chevek theile shom em nat na tam tak min thlen tu ani the ani tunang kuma to chuan tu po in engang chi hinge ngai zong atan cha engang chi nge kopui tan chalo engang mi nge ka du engang hinge relationship a ka expect enge ka expectation ti kan shi thiam vek to ang chu paper le pen ni rem chan chuan exercise pakhat lo ti vela helama hian love ti izia kanga love hemi noi a hian relationship achanga I expectations ne engang kopui nge idu engang mangai na nge inuna khan sing lu idu kha kha izyak don ani ke chuanin kalo ziak thlave shim shim anga idu du izyak thei mon nangma own personal choice izyak thei example me me dan pakhat na kani na anga min pom tu number 2 a min kalsan me me lo tu tur te point thei tu ma min kalsan me me tu tur kan du lo to ro khan ziak ze langa lo ziak thazela a lela ma hian family ti ziak anga family ti topic noi a hian ino pan lai changa tun hun thlenga in chung kwa a ithil ton I mu le I experience te izyak ton ani in family dynamic izyak ton ani chung ko hlim tak in sha thiam nanga in support ton reng in khongai nanga le in mangai ton in ni chuan chu chu izyak kang ma se chung ko ke chia in support na om lo emotional neglect experience chin ani chuan izyak kang an mangai lo wan chani lovin inu emo ipa emo nu emo pa emo chok te po ilo nei the chung te po chu izyak the absent parent nu emo pa emo pakhat chawi nei chuanin nan tho nge ngai nan tho san che chuan in tik lai pon pom man don lo che no pangte chun mu lo wala om the lo ni lai te khan nang mai ni mu chin te angai dun om tu mu mali nei lo chuan ka tan te emotional neglect ti ni jak theya an taksa in omreng ma se emotionally in present lo chuan emotional neglect na sa taki experience ngai do na khang te khai jak theya ithil ni tum te an support the lo che a an du angkong izo angai ani chuanin lack of support is yak the zo chong pon is yak the is ya du zong zong khajak la video hi post la is ya zo irun let don ya oh ilo jak zo to ani chuan family ti is ya na category kha in tha anga family ti kha thai chia la love ti in is yak don ani a zia chu love ti noi thil zia kha I ego self tu na video en tu nang ma khan I conscious self khan mangai na ni tura adu mangai na lakachanga abase mangai na adon ngai lo don adu ania family ti noi izia kha love ti I thak ma chan chu khovela ithil experience masak ber te zinga mi ania no panlaya in chung ko experience kha anuam lo dewe mo ithil du lo zong de po ni se I subconscious mind in mangai na asia thiam dan ani imamo ang tak I chung ten lo pe ngai mi lo chea khu har tak le mal she thiam tu nei lo I chang lian ani pe chuan kha mangai na ingai karon ti ringot khanin I du don lo I she thiam don lo ma se hemi hi partner diklo tam tak I attraction na chan ani ti tu na hianin I she thiam chiang hi tu na nang ma khanin I zon le I du le imamo ani lo ti shereng nang ma nol tu te du na kalsan tu che te imamo la ya om theilo I du anga thuk mangai na pe theilo tu che partner I lo nei to china ni chuan enge khatiang mi pa emo khatiang me chia kha inuna an umreng na chan I ton big reng na chan I van duai wang big ami ti zo na ilo in zo china ni chuan a chan na chu
ivan doi big wang ani lawa he tilai khovel iron experience masak ber nuam salau tak alo ni pal hlau chuan kha I control thei lo I core frequency I subconscious mind I emotional body ina mangai na ang a register ani a chu I core frequency I psychological wound ani awangin kami match ka partner I attraction ani mi in an ignore chite ini na ang tak an lo pom theilo chete kha engemoni nat na riaw an thlen che ka mangai na anga ilo ngai china ni chuan khatiang trait le behavior kha amain I muto china inu le pa te ne na changin ni mo una te ne na changin ni mo nang ma enkol tu te ne na chang I she to china ni khatiang nat na le shomna iton khan I ko pui ne na changin khatiang ang nat na le shomna kha amain itong to china ni enga tinge mangai na anga ingai na chan imamu ang tak an pek thelo che khan enga tinge ikalsan the mi alo khatiang ang feeling khatiang nat na chia kha amain ilo experience to china mangai na amo iti tlat khan kha mangai na I mu dan chu ania nat na le mangai na hi a in zom lo mi mangai ni chuan atani tur ani ti hi hey mi tam tak ngai dan ani na chan ania love and experience dan an deadline changin anuam lowa akho har thaka a sheoma chu wangin an len to nuwa kopui an ma ni ngai sak tu ni lo sheom na thlen ring kopui an nei khan kha ka mangai na om dan tur amu an ti china relationship sheom tak a kho har takin support tu nei lawin anum china ni hei she thiam turin ke po in relationships tam tak kapal tanga chung ang relationship ka survive awang chuan ka kaltang sha ma wang chuan vo india hetiang ang sha thiam na te hi ka nei pha ka lo mem zo ka ni khatiang ang khan min trigger lo se ka kopui lo ni chin te khan ka core wound ka core psychological wound kha min trigger lo se sha thiam na ka nei lawang ke ma hi tiang ang khopyang ka in she thiam lawang chu wang chuanin an mani dem na ain an mani appreciate na ka nga to zo po inia chuan a hun line shom viau ma se min cheno pong pakhat example a lo pe ila an unawin anu nen an pathumin an oma primary school kairwal vel ani a anu in na thona satanga ya wangin unan mang don tle me ma a school chol line anu na thona ate apuya anu nen anin close ani bon het takan ne ni ma se anu na thok tu ber an chung ko chom tu ber ani awangin chung ko dang te angin an nu fa relationship dynamic ai nang lo ani diklai po in a fanu school ban te na nu kha lo man lawa homework te ati pui man lawa a chau chang no pang te chu an chau chang in an mu hi la ni te an vui zo lo china khatiang rwal lek ani lai po khanin mut pui tu tur a ngai lo ani anu kha zana te tlai deuh a ron honga relo te hunan mangdum ve china chu tiang a ron thang lian chu lo ni ta se me chia kha a ron thang lian jela nula a ron ni to hnu chuan primary school akalaya akho har chin ja memory kha angai to ngai don lo ani ngai to chang cheu ani chinang ingi mote in a trigger changin ma se atlang pui tu in life experience dang anga chho to don tu nula ani to chuan ate lai emotional neglect experience kha a piring don lo hetian piring bo du don lo thil sharing nuam po ani lo kho har taka primary school kalwal lek ani laya anun man chin kha ngai to reng adu don lo chu nula ani to nuwa romantic relationship alo nei ta ni romantic relationship nei khan no ma ti em ma a emotional needs ti lot lin sak tu tur a kho har nem tu tur a chau changa lo dom tu tur lo kwa lom tu tur anei te kha lo me mani chuan relationship alo nei ta a partner nen a kopui nen ni vel hun lo mang dun ta se nuam takin akal le me angai don anum dun ring theilawa in ngai zong chon la ni a na an tho angai emo lekha an zir te lo ngai ta se
akalangai ti shereng ma se phallo tlattu tha she mem tu wa oma ani poina chana sherawani hun enge moti chen tu akopui khan a thut akal ma in kalvut lovin a thut puya kala hun jeb to a ti in muang chang in a nervous system red zone a a stress na salu tukha ati kam khotte angai china ni achang chuan ama ina asia thiam lo ang level khopana sa emotional reaction te aneya han cha me chang te kwa beng we ngoya min kal san su ti we ngoi chang te anei china asha thiam lo ni ama point shi omatia akopui po ina makati akaron kal le do na lom ka kalbo len don le ne mati po in a in she thiam lo taksa zong zong reaction na sa taka ne ni chu anua nu fe a chu tiang a trigger na sa tak anei chin na chan chu primary school akal line hun re lo te anu nen hunan mang tu na hlim dewa nom nuwa na thok turin anu ina kalsan lia ni rei tak na thokina kalbo sana achangina zin bo sana anu ina zin bo san chang te khan angai the ema zana te anu te lawin amu a no pangte ani lai khan khohar takin anu ron hole hun turanga ka chap china khatia ang memory kha a memory nei kha shatring adu to lo kha he tilaya kopui ron nei le a emotional bond nge tak intimacy nge tak anu ne na anin po na ang level connection midang anei pui khan an ron trigger ani chu ti chuan ama experience I recreate ang me khan ni velan man dun chung khan akal san le me donin me cheno pang helpless lu tuk ang me khana taksa in emotional reaction ron nei tir chin ani tu na chom nula ani to puitling ani to a helpless to lo mi inan hu da na chon nula ania anu tel lo pon mun da nga om de thei to zana po anu tel lo in amu thei dom tu ani reng po angai lo kwa tu ani reng po angai lo ma se me cheno pang te helpless tak ani amamo ti lotlin saklawa a om char kha aron trigger chhuak le china ni chu ani emotional triggers thuk zok te chu example current pe kha thu ma khami emotional trigger kha tu po in hetiang hi eng level la emoni chuan in experience ve to cheu karin in thik ton na ate thin ur na ate mi in avan hau tak anti me emotional reaction na sa tak ipe ka isoi fia thiam lo khopa nangma effect ane chuan kha emotional trigger ani hetiang ang insha thiam sak tur chuan emotional intelligence sang thave pa ngai tak ne angai atlang pui thu imin an shi thiam lawang che dramatic emo overreact na sa so tiang reaction han ne hetiang thil me anti sak che a nangma trigger aneya taksa sensation aron oma reaction ni pe ni chuan hau me lo ti na ignore lo tu kha mi na hau me ti sak che pon nangma na hau lo zia isha chuan kha trigger chu ani katiang trigger ka experience ani chuan a chan she thei tu chu nangma chawini a a chani sha du chuanin khami trigger inei lai khan I taksa sensation om kha narbo tum lo la thut pui la thok la thut pui la I taksa khan omla I taksa imprint energetic imprint ane na khan memory chu om ashiat na chu I taksa shiat na khan a memory chu om I du chuan I access the I zuk chui let the chu isha chuan nuwa chuan minang da thiam lo ni lo eng relationship dynamic ka po omla friendship a po romantic relationship a po ke mani ati dam tu kan nga a unhealed wounds core wounds psychological wounds kan nga chuan mi ten min trigger thei na chance a renga mi ni wang hian mani own healing kan ti hi angai na sa china relationship plotling ni tu chuan mani self a in shat thiam na le in po na thuk zok chazok kan ne hi apoi mo ani la chuan mi dang te ne in po na thuk zo le chazok ne ngai na om lo har sa ne kan tu mani po in kan lo cham fo chin kha boinya karon se du te chu ania lo clear wangin ka lo me
tuna Sawmi Chhakchhuak ina thuron soi kha uluk taka ngai thani chuanin nangma khanin ngai dan mo decision kha hei lo nei nge ka ringa ni chu churon soi ve le la chuanin hei Sawmi Chhakchhuak phei chu ani taka chuanin mizoram hei chia ramdang om kan ti te mizoram om lo kan ti anga chuanin thom nei reng thom nga pol taka nei a chuwang chuan enge tuna thu soi atang khanin ama I hmu dan te a thu soi kha enge I comment dan kha lo soi ve le la chuanin hei mizo meichhia hei ramdang om kan ti te foreign om kan ti te le state danga om kan tiang chi te enge ma sarkar hna pawh ni lem lowa mani du dan na om anga lang kan tiang chi te pon hei video sang sang aron nei sup ani a chung te chu enge I hmu dan hrim hrim chuan tuna thu soi pawh kha ingei dan dik tak khanin hoi tak khani lo comment le don ne a